Riperile alongsene swa ku maxelo ya namuntlha ya khomile yini ku tikomba ku nongiseriwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala ka 60% Limpopo ta kha nongiseriwe mpfula leyi nga ta yi kha yi nghenelela swinene eka siku ra mindzuku ka madyambu ya namuntlha kona kwala na kwala KwaZulu-Natal mpfula yi ta va yi kha ya mahlweni kambe eka mindzuku ta kha nongiseriwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona mpfula ya matimba kona kwala ka 80% exifundzeni xa le Limpopo tindhawu tin'wana ti le Mpumalanga na kona ku ya fika na kona kwala KwaZulu-Natal ta kha nongiseriwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona ya tilo eka swilemukiso ta kha nongiseriwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala Vakomani Bloemfontein ta kha nongiseriwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona ku ta kha nongiseriwe yi kha ya mahlweni ku ri na ritsha loko yena kona kwala Appington la nga ta kha nongiseriwe kona kwala a Northern Province kona ta kha nongiseriwe mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona ku ya fika na kona kwala Limpopo la nga ta yi kha yi nghenelela swinene eka siku ra mindzuku kona loko yena xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta kha nongiseriwe ku kufumela loko yena kona kwala Pitori Johannesburg timpfula ta kha ti ya mahlweni ku ya fika na kona kwala Carltonville la nga ta kha nongiseriwe kwala ka 21 wa degree kambe a Limpopo mpfula ta kha yi ri kona kambe ku nongiseriwe maxelo hisa Messina Thohoyandou xikan'we kona kwala Agiyani Lephala le xikan'we kona Thabazimbi na kona Abilavila maxelo ta kha nongiseriwe ku hisa Phalaborwa yi ta kha hisa swinene kwala ka 33 kambe Beresford yi ta kha nongiseriwe ku hisa kwala ka 30 wa degree kambe xifundzeni xa le Mpumalanga maxelo ta kha nongiseriwe ku kufumela Middleburg xikan'we kona kwala eMalahleni Secunda na kona Standerton maxelo ta kha nongiseriwe ku hisa kona kwala ka 24 ku hisa swinene loko nongisa Sikhukhuza Mbombela yi ta kha nongiseriwe maxelo hisa kwala ka 28 wa degree a xifundzeni xa KwaZulu-Natal maxelo ta kha nongiseriwe ku hisa kona kwala Ladysmith ku kufumela loko nongisa kona kwala Vryheid xikan'we kona kwala Ulundi Richards Bay Pietermaritzburg na ta kha nongiseriwe maxelo ku kufumelela nyana lawa nga ta kha nongiseriwe ku titimela a Kokstad lawa nga ta kha nongiseriwe kwala ka 19 wa degree na 15 wa degree kambe Eastern Cape maxelo ta kha nongiseriwe ku va ehansi loko nongisa kona kwala Komani ku titimela Mletswa na yona ta kha nongiseriwe maxelo la hansi Craddock yi ta kha nongiseriwe ku titimela Graaff-Reinet na yona William Moore maxelo ta kha nongiseriwe ku va ehansi swinene East London maxelo ta kha nongiseriwe ku kufumela Mthatha yi ta kha nongiseriwe ku titimela kwala ka 16 wa degree kambe Western Cape ku ta kha nongiseriwe maxelo le hansi Cape Agulhas xikan'we kona kwala Hermanus maxelo ta kha nongiseriwe ku va ehansi swinene yi nga rivali na kona Cape Town kambe Vredendal xikan'we kona kwala Athlone William maxelo ta kha nongiseriwe ku hisa ku kufumela loko nongisa kona kwala Beaufort West la nga ta kha nongiseriwe kwala ka 22 wa degree kambe a Northern Cape maxelo ta kha nongiseriwe ku hisa Appington ku nongiseriwe maxelo le hansi loko nongisa kona kwala Sutherland la nga ta kha nongiseriwe kwala ka 20 wa degree kambe Calvinia ta kha nongiseriwe maxelo ku kufumela kona kwala ka 25 Free State ta kha nongiseriwe maxelo hisa la nga ta kha hisa loko nongisa kona kwala Kroonstad xikan'we kona kwala Sasolburg Barthaville na ta kha nongiseriwe maxelo hisa yi nga rivali na kona kwala Bloemfontein ta kha nongiseriwe maxelo hisa loko nongisa kona kwala Northwest ku hisa Mahikeng xikan'we kona kwala Tosca Vryburg ta kha nongiseriwe maxelo hisa hi swona swi hi mi khomile swona eka maxelo riperile